Haga jingle kai Indian Premier League playoff hapring ke Mumbai Indians Persia ke Gujarat Titan. Haba pai syakna ke jingle kai ke Mumbai Indians kala job ke toss bat kala jet bantin nengkong. Haga palitit jong ke Mumbai Indians kirang tid kemat jongka kilala ban yelek kai bha ka ba kilala ban kamai hadu ars pa arpe prarons bad hap tang sun wicket naki arpe over. Badu Rohit Sharma ulala ban kamai hadu prape runs. Haga palitit jongka Gujarat Titan kirang tit jongka kila persyang ban be ya gathong balabu dak Mumbai Indians Henry gi klem la ban kot. Haga bagi lala ban kamai tang ars pa prarons bad hap nri wicket naki arpe over. Haga baga Mumbai Indians kala job da arpe runs. Baleng baga nagi jing job ke Mumbai Indians kadang yotlat pania keni rung syaka final Persia ke Punjab Kings. Haga jingle kai perlok apreng ke Saudi Arabia Persia ke Jordan. Haga nagi jingle kai ke Saudi Arabia kala khur ke nam job hadin magalala abat pelim ke Jordan da arlanot. Haga wai par ke jingle kai perlok apreng ke Hong Kong China Persia ke Manchester United. Haba phai syak nagi jingle kai ke Manchester United kala khur ke nam job hadin magalala abat pelim ke Hong Kong da laila ka wai. Badu player badang khat nyau Snem jong ke Manchester United Uchido Obi Uri oban tiap argol naga banta ke Manchester United haga bau lami madan tang haka kelamit. Haga jingle kai NBA final game 5 jong ke Eastern Conference hapa dengan New York Knicks Persia ke Indiana Pacers. Haga ni jingle kai ke New York kala khur ke nam job hadin bagalala ban pelim ke Indiana da shispa khatway la khandai pheu badleng bagan ke jing job ke New York ke job Arsen kat ba ke Indiana ke job license na ki Tylli ke jingle kai. Haga jingle kai Roland Garros hapare ngudame Samoi Persia Carlos Alcaraz. Haba phai syakre ke jingle kai kalong ke jingle kai ka pamari ka chu haga ba ne ke jingle kai kala ne adu kumba lai kan tatam. Henry habakut ke jingle kai Alcaraz ula khur ke nam job haga ba ulala ban pelim ya udamir dah henriu la kawai henriu la lai sau la henriu ban henriu la sau. Baleng ba ne ke jing job Carlos Alcaraz ula yo ban rung syakara of 16. Haga jingle kai King Cup final haprenga ken hunile kai Benzema ka Al Ittihad Persia ka Al Qadisiyah ka brega ken hunile kai Aubameyang. Haga ne jingle kai final ka Al Ittihad kala khur ka nam job hadin bagalala ban pelim sok ka Al Qadisiyah dan laila ka wai. Bad haga ne jingle kai Benzema leyo ban tiap argol naga banta ka Al Ittihad. Baleng baga ne jing job ka Al Ittihad kala yo ban ra ka nam la du jong ka King Cup haga sin ka ba shpeu.